Ayo. Swash. Look over Kizzy boy. Hi, welcome to Kazangulo Entertainment. It's your homeboy Swash. Ni wile nakambe hi an interesting video. Ninkena hi Xongi Rhangani. Yes. Na swin'wana. Topikeri Xongi Rhangani anga la kutwa nchumu hi munghana lowunene radio station. Okay? Let's go. Switikomba nge sisi Xongi va tshama va ri ka ti headlines ta mina. Yeah. A reason I mako va tshama kha va posta swa interesting. Okay, let's go. 9 hours ago va tsale leswi landzelaka. My fans, mi nga no vutisi swa interview ya ka radio liya concerning my new album. Mi swi tiva kahle ku a va rhandzi va lava ku ni vona ni webo. Xongi I Xongi a ni tswariwa moyeni mina. Okay, yes, mama twa marito lama ani seswa I fane eka every new album afana loko heta ku ba album ya ka interview ani so yera nge kona ka interview aya hayi because vanhu lava ava kahle hi hlamusela swa ku a va yi rhandzi no rhandza so why na leswi swi ta andhaka loko Xongi Rhangani a nga nominatiwanga ka ti awards ta this year Exma 18 best Xitsonga female artist loko mo langusa mpfula laha mi nga vona laha ku na va ri Hlamisi ebe hita Nomonde Roger ebe hita kuna N'wandima ebe hita kuna Shoma Juice lo mo nangusa anga kona Sandlandani na Xongi Rhangani a ikona na Nes Matlala anga kona so loko swi ri so swi kwatisa Xongi kasi vatse ku nga kha ku humelela yini kwa last year I hluleka ku teka ma award la ebe this year na kona hi leswi lo mina ngusala va ri Hlamisi ebe ku ta na N'wandima lo mu langutisa vanhu lava hi ku ya mina a va phuphula or maybe no ka ni nga tinsimu ta vona maybe no ka ni nga ti tivi mara lava va nga phuphula no ma swi tiva phuphula ma swi tiva ku Xongi Rhangani she's popular Sandland she's popular lavo Nes Matla lava maybe a fanele va kumeke va nominatiwini ku va nominatiwini ka best Xitsonga female artist ibe va tshe va hoxa na Makhadzi as the best Xitsonga female artist la swi nga endla leswaku gaza yi ninginika and la swi nga vhe swi kwatisa Xongi ku instead of mina why va hoxa Makhadzi phela a nga yimbeleli hi Xitsonga Makhadzi u pfa a katsa ririmi ra Xitsonga full time u yimbelela Xivenda ririmi ra ka vona and I artist ya Mvenda loko va hlaya le Venda va ri artist ya vona ya Xivenda let's take ya ka King Munadi Mlobedu a nge pfuka a wele ka Xitsonga side ra Xitsonga ra best Xitsonga male artist ma vona ndlela leyo so swi ve swi kwatisa gaza nkulu hinkwayo swi ve swi kwatisa na Xongi a wu khami ku ya ka nominate wa Makhadzi mina ni ri kona va nga nominate swi komba ku vanhu lavawani hey maybe ku na rizondo ro karhi kumbe vona ta ni vona niwa ni ku bu se yena a hlamusela mina ni ta tirha kunene ni tswaleliwa moyeni I will work hard for this hambuka va nga ni tlangi ka munghana lowunene hambuka va nga ni nominate hambuka va nga vitani ka ti-interview ta vona a ni tswaleliwa moyeni mina so lana again swi tikomba i nga ri kahle ku na nkinganyana hi masagwadi lawa because how come Makhadzi a va kona ka swi swa Vatsonga a nga ri Mutsonga and loko ku ri I nominatiwini a fana nominatiwe ka leswi swa va rini leswi most popular song leyi nga na Xitsonga ya liya Mlandu Be a nga na Phenpheni hi kola a fana nominatiwa ko mara not here man ka best Xitsonga female artist van'wana va ri enhlamba yi kulukumba ngopfu ka magaza hi ndlela yaleyo so no mana ni nga na to tala a na nghenela ku hlamusela sweswo swa ku ri hayi ko sesi Xongi va ri mi nga va katsi ka swa vona a ni matsundzuka na President Ben Mayengani i tshame nga huma ka sweswo nga ha ngheni no nghena i hume nga sweswo ka fuck man nga ha ni katsi ka swa n'wina mi nga ha ni katsi na xin'we ya ma vona so swi tano mina ni nga ku yini no well chap